Zogam Charter Asung Thute Zogam Thu Taangkona Khenpi Khat Thumasa Khenpi Ni Ngimna le Thubulphuhpi Khenpi Thum Thuneihna le Vaipuak Khenpi Li Kaallak Kivaipuakzia Khenpi Nga Mailam Kalsuan ding Mabante Khenpi Guk Zogam Kivenbitna Khenpi Sagi Sumle Paai Khenpi Gyat Kimakaihzia le Kalsuanzia Khenpi Kwa Puahphatna le Tuamtuam Khenpi Som Kipsakna Zogam Thu Taangkona Leitung mi khem peule minam kimte zak dingin Zomi te Mailam Kalsuan Khosakhzia ding le Zogam Kivaipuakzia dingin hi anwaya Zogam Thu bangin Zomi bupi tangin kitangko khya hi Zogam le Zomi to kisai thu le la Thuneihna le Vaipuak gam le leitang Kivaipuakzia le Kimakaihzia thu khem pe akikhum Zogam Charter ki khung zo hi Zogam Charter in Zogama swa tangna thudingna kile kimna chi te a kipan mi hing ham phatna te khowan noi Taangkona thugil te to kisai zuiding Vaipuak khem pe wam kim hi Zogamin tulai taka myama kumpi ungna gamsunga anwaya ki khum Zomi te na akizom leitang mun le mual teng khem pe a hi Zogamin myama gamsunga pupa lwa sa gam teng niswana lama chinduin gun pi chang nitumna lama India gam gi dunga Zoswan te na gam le leitang chang leilu lama India gam gi dunga Zoswan te na gam le leitang chang leito lama falam gam gi dunga Zoswan te na gam le leitang chang Kabo Valley sung leito lama meite gun pi dung chang hwam hi Zomi chi changin atunga bangin Zomi na kichamte leitang mun le mualte luain tua mun le mualte a tang tonga kipan ateng sa pupa khanga kipan minam khat sikhat sakhat unaw lai zom khathi na to akikhosa akiphok zo ban lo tang tong huna kipan Zomi hi chin akichamte twar swak mi te a hi Zogamin tur khat zakwa somli le sagi penlong thukimna bangin minam Thuneihna nga theina minam ham phanna le sumle pai se tan nga theina gam kiuk theina minam kim gam ke kim to liangko ki kim na chi Federal Democracy ki bel pol gam a Thuneihna khem pe ne hi Zogam to ki sai Thuneihna khem pe in Zogam sunga ateng Zomi tang pi tang ta te nei sa hi tang pi tang ta in atel Zogam in pi in Zogam thukhun pi to ki twakin Zogam to ki sai thukhun theina nei dinga Zogam thukhun pi to ki twakin akitel Zogam kum pi bekin Zogam jingwai hom the ding hi Zogam in pi ahong pian khet theina dingin tunile somle kwa Zomi International Conference Kuala Lumpur Declaration 6 anin Zogam Charter zuin ki Kalsuan ding hi Zogam Thuneihna le jingwai na khem pe to ki sain mi pi atam zo thukim na tunga kinga dinga atom zo mi pi te lunggur na ki za tak ding hi Zogam le Zomi te Thuneihna pen leitunga gam khat le minam pi khatin akichamte kumpi gam le twal swak minam kimte to adin mun le liangko akikima hi Zogam sunga le sung sum piang te leitung le noya go le gam te singkung lo pa te le ganing te ateng mi hing te khem pe to akisai Thuneihna pen Zomi na kichamte minam khat begin bit tak le kip kho takin anei a hi Zogam leitang tunga ateng mi khat pewin midang te swa tangna le Thuneihna anong kai sak ke nak le biangna umna ngeina zia le tong nei le lam to kisain mi khem pe to akikim swa tangna le Thuneihna nei u hi Zogam sunga ateng Zomi tang pi tang ta in gam le minam vai khem pe wa Zogam thukhun pi to ki twakin eile ki vai hom theina Thuneihna nei hi Zogam Charter zuin Kalsuan na in myama gam sunga tur khazakwa somli le gyat kum swa tangna akinga khira ki panin Zogam le Zomi te in anga dingin akilom Federal Democracy dan te zuya belbol gam ke Thuneihna bukim nga theina dingin han chamna hi anung ta pasianin hi Zogam Taangkona le Zogam Charter hong tak swak sakin hong tang tung sakhen la Federated Zogam le Federal Democracy dan te sik sanina kilam myama gam thupa hong pyata hen Khenpi khat Thumasa
Federal Democracy gam pi khat hong pian zo na ding to kisain zomi bu pi tangin gamle minam ha kol kiswana Vaipuak lang na in anwaya bangin Zogam Charter ki bol hi Zogam Charter pen Federal Bel Pol gam pi sunga zomi te in Federal gam ke din mun pi ching khat anga theina ding lungul na le Ngimna to ki twakin Zogam Thuhunpi in asik san ding thumei le te le zomi tang pi tang ta in azui ding thu le la te ahung Thubulphuhpi a hi Nyama gam sunga zomi te na chi in Zogam thu Taangkona sunga akicham te leitang le twa leitang tunga ateng mi te in Nyama gam sunga gam gi ane state le Federal Unit in akicham te gam ge te le twa gam ge sunga mi te to Thuneihna Khenpi wa liangko akikimin hi Zogam Charter in Kipsakna Khenpi ni Ngimna le Thubulphuhpi teขณะโซกัมเลยตั้งตัวท้าวบุยท้าวตังถ้าตังบานตังเละถ้ากุมหานาสวางินกัมทุเนนาลากนาเละตังปีตังตาสิมหมอนาเตเบยเสียงินอาหงเปียนนอนโลนาดิงเละโซกัมะมีปีทุเนนาอากิบเขาเทนาดิงินฮิโซกัมชาร์เตอร์กิบสักฮีนีนากัมบินนาดิงนาเซมกาลกาบเตเละปลิกเตอินตางปีอินอเตลกุมปีทุเนนานวยะนาอเซมดิงอหีนาเละท้าวตอยกุมปีนาเซมเปวมาอินอจุยดิงินอากิคงกาลกาบทุกคำเตลิมตากินจุยินมีหิงฮีนาเละหัมพันนาเตอาซาตากเทนาดิงุนฮิโซกัมชาร์เตอร์กิคงฮีทุมนา Federal Bel Pol gam pia zomi te in mi hing ham phan na pian ken tan khem peu twar swak mi nam te Thuneihna mi pi Thuneihna dik tak le tang pi Thuneihna bukim anga Zogam Federal gam ke pi ching khadin adin zo na ding in hi Zogam Charter ki khong hi lina Zogam Federal gam ke kumpi in Federal Bel Pol gam pi kumpi to zomi tang pi tang ta deina bangin gamung na Thuneihna hom kim theina ding hamphan na le se tan nga na hom kim theina ding gam sung le leisung sum piang te hom kim theina ding Federal sumpi hom kim theina ding in Zogam Charter ki khong hi angana zomi te akikhen khap theina ding in khen thang a ukna panin ahong piang khia sangam unaw lai zom khat sung anam tuamtuamin ki khen thang na te lem to in minam khathi na to kipum khara zomi hi na kiplet ton tung theina ding in Zogam Charter ki kipsakhi gungna zomi te minam ki chan khathi na le minam ki chapte na thu teng lim takin kem chingin Zogam sunga akip kho abukim khanto na aom theina dingin Zogam Charter ki khong hi sagina zomi te in thuman na le dikta na to anungta thukhun za ta gina zui api ching nam pi khat din mun ane minam ki chan khatin akilap sang zo na dingin hi Zogam Charter ki maswan hi Khenpi thum Thuneihna le Vaipuak Khenpi ni sunga ki khung Ngimna te le Thubulphuhpi te hong tak swak zo na dingin khana hi Zogam Charter pen sakle khang simle ma tui pigal khara om zomi te minam ki pol na te minam gal kap te gamwai ki pol na te khwale tui ki pol na te biakna ki pol na te tunga kinga hi nina hi Zogam Charter kip khowin tak swaka api chin sem na dingin zomi mi mal kim mo puak le sep ding Vaipuak hi ding hi thumna Zogamin Federal Bel Pol gama Federal gam ke khadin adin theina dingin akisam Zogam Thuhunpi ahong pian kyan masya hi Zogam Charter ki bulphu dinga akisap na zuin hi Zogam Charter belam na le Puahphatna ki nei ding hi Khenpi li Kaallak Kivaipuakzia khana Myama gam sunga gam ki ukna ki siain gam makai ki chan takin ding tang zolo hi manin tang pi in atel Zogam makai te aom masya Kaallak khun sung tengin Zogam le zomi to ki sai thu le la te awan ding vai a hom ding madokin ma apang dingin zomi reunification organization pol pi in zomi political coordination committee phut khya hi nina tang pi in akip sak Zogam Thuhunpi le tang pi in atel Zogam makai te ahong om masya Zogam le zomi to ki sai thu le la khem pewa Zomi Political Coordination Committee in Madokin Vanding hi Zomi Political Coordination Committee in Minambu pi phatwam na ding miswanin nei dinga Zomi sunga deidan na le guptwam paitwam nei lowin ma pang ding hi thumna
Zomi Political Coordination Committee sunga gamle minam vai to gisai Zomi ki polna tuamtuam te le biakna lama Zomi ki polna te panin makai te sia te upate a kipan gamle minama I Zomi mi pil mi siam te makai ulian te ki helding hi Lina Federal Bel Polgama Federal Kumpi ahong pian masya Zomi Political Coordination Committee in Anwaya Bangin Tanu Pol Tuamtuam Te Vaipuak Gwan Thading Hi Department of Federal Affairs Department of Legislative Affairs Department of Judiciary Affairs Department of General Administration Department of Finance Department of Public Relations Department of Information and Media Department of Defense Chite Ahiwi Ngana Zomi Political Coordination Committee Porsunga Chairman Chief Functionary Officer Le Head of Department Panmunlen Tengki Heldinga Zomi Political Coordination Committee to kisai Thute a Thuken Sathena ne dingu hi guna Zomi Political Coordination Committee Porsunga Paul Mi Kimin Thuken Sathena vote tang khat tek ne dingu hi Zomi Political Coordination Committee Paulin vote to akhen sat zo lo thu khat pe a hi keile thu boy thu kinyal na le thu nong kai khat pe a om changin Chairmanin Vitu Thuneihna to thu khen sat the ding hi Sayina Zomi Political Coordination Committee in Federated Zogam Hongpian Khyat na ding le Federated Zogam Amakai ding Federated Zogam Government Akilam the na ding in Vaipuak in ne hi Khenpi nga Mailam Kalsuan ding Mabante Federal Bel Polgam Hongpian na ding in hi Zogam Charter sunga ki khong thu le la te Ngimna le Thubulphuhpi te Kivaipuakzia le Mabante to akituak ahi keile ahong thu Khenpi Myamagam National Unity Government akipan gam sungam poaum kumpi tuamtuam te to khutkilenin ma kipang khom thading hi Zogamin Myanmar Federal Bel Polgam sunga Federated Zogam Khadin adin the na ding vai homin ma kipang ding hi Federated Zogam Hongpian na ding in Hongdei sakle Kibel Pol pangkhomin khutkilen nuam gam minam kipol na le mimal kim to khutkilenin na kisem khom ding hi Federated Zogamin azui ding Zogam Thukhunpi ki khung ding hi Zogam Thukhunpi pen Zomi Taangpi Taangta tunga ki pha dinga Zogam sunga Zomi buppi sungpan Thuken Sathena ane kumching mimal atam zo thukim na bangin ki kipsak ding hi Federated Zogam jingwai ahom ding Zogam Governing Body khat Hongpian Khyat na ding in vai ki hom dinga ma ki pang ding hi Zogam sunga District Township Town te Kivaipuakzia le gamgi te kisittel phadinga pupa nei sa Thuneihna le pupa lwa sa gamgi zuin ki khungki ding hi Zogam Kivaipuakzia ding Zogam Mailam Kalsuanzia ding le Zogam Kimakaihzia ding to kisai thumei le te le zui ding dan te ki khung ding hi Khenpi guk Zogam Kivenbitna Zogam akem ding in Zomi min to Zogam gal kap ki polna khat bek hi ding hi Zomi Revolutionary Army Eastern Command ZRAEC pen Zogam gal kap ding in ki Kipsakhi khwale tui ahu ding le Zogam gal kap te ahu ding in gal kap khat kineya Zomi National Volunteer ZNV ki chi hi ZRAEC le ZNV in Commander in Chief khat bek ne hi Commander in Chief in Zomi Taangpi Taangta te tunga mo puak ne hi Federated Zogam Government Hongpian masya Commander in Chief in ZPCC Policy le ZPCC vai hom na te zuin Zogam Kem Ching Hubit Ching hi Zogam sunga ZRAEC ZNV ahilo adanga kap khat pe aom lo na ding in panmun bit takin kila ding hi ZRAEC ZNV in Taangpi Thuneihna to akikhung thukhun te lo sia adang thau toy khat pe Thuneihna le khunwaya om lo ding hi Khenpi sagi sumle pai Zogam le ZPCC pol to kisai akisam Zogam sumle pai ding in anwaya bangin kisang ding hi Zogam le Zomi avei mi pi te mi mal khat pe le khwa khat pe panpi na kisang ding hi kumpi khat pe ki pol na khat pe tungpan panpi na kisang ding hi
Finance Department in Zogam Fan nga na ding in sumle pai zon na le kai khop na lam Vaipuak nei dinga thuman lam pi to sumzonzia siksanin ma pang ding hi sia donzia thukun kichian akinei kichangin Zogam sungpan sumbol na le sum zuak the van le na te tungto na sumle pai ki nga te Federal Bell Pol Gampan honglut sumle pai te bulphuin sumle pai zek na kinei ding hi Khenpi giat Kimakaihzia le Kalsuanzia Atua la le Mabante zuyin Department Tuamtuam pan Department tanupi te in akisai Thunei pol te to kizom the vai hom the ya ZPCC pol tunga thupuak ding hi Zomi Political Coordination Committee bupi tangin Chief Functionary Officer theipi na to Information and Media lampan thu swakhethe ding hi Federated Zogam hongpian masya Zogam bitna ding Zogam hut na ding Zogam kepching na ding in gal vai to kisai vai hom na le Kalsuan na ding khem pewa Department of Defense in vanin ma hong pang ding hi Commander in Chief thupyak na le theipi na to Commander of Operation in ZRAEC ZNV Pol Pite Tangin Minister of Defense NUG le Ngimna kibang EAOS teng to hitale Zogam hubit na ding in Kipsakna bangin kumpi khatpeu military force khatpeu to hitale thukizathe kikumthe vai hom khom the ding hi Federal vai le governance lam to kisai Thute Department of Federal Affairs tanupolin van ding hi thukun tuamtuam le Zogam sungpan thu le la to kisai teng Department of Legislative Affairs in Gelin van ding hi Zogam sunga hi zong ZRAEC Pol Pi sung le ZPCC Pol sunga thuman na le diktan na om theina ding in Department of Judiciary Affairs tanupolin van ding hi Zogam kumpi akiphu masya Department of General Administration tanupolin Zogam sunga khwale tui vai te homin madokin ma pangdinga khwale tui makai ding hi Department of General Administration tanupolin khwale tui sunga haw sa upate biakna sia te le khangno makai te to ma pangkhom ding hi ZRAEC Pol Pi le Zogam Charter to kisai din munte Ngimna te Maban Kalsuan na te Thule la vai hom na te khempeu Tangpi in atel theina ding le asan zo na ding in Department of Public Relations tanupolin van ding hi Zogam Charter atang tun na ding Tangpi in thuman thutak atel theina ding Zogam Charter thu akipan ZPCC Pol Thute le tanupol tuamtuam te Maban Kalsuan na te Tangpi in athei theina ding gamsung gampwa Thute Tangpi tung atel theina ding in Department of Information and Media tanupolin madokin ma pang ding hi Khenpi kwa Puahphatna le Tuamtuam Political Coordination Committee Polin Zomi te minam khompi ahi keile Kaallak minam khompi samin khompi sunga hi Zogam Charter etkingna sitel na le Puahphatna ki bol thei ding hi gamle minam to kisai Thuneihna bulpi te tangpi tang ta khusunga atun kikna ding ki han cham ton tung ding hi Federated Zogam hongpian na ding in Zomi Political Coordination Committee Polin mi hingte pian kentan Tangpi Thuneihna le Bell Pol Gam Thugilpi te siksanin Maswan Mabante nga Kalsuan to ding hi Simlemal Saklekhang Belephung Khwale tui Paule ham umna le biakna mi zong mi haw numei pasal numei naw pangkhen lowa dedan na nei loin Zomi te ading ma chang kiswan khom ding hi Tangpi tunga ngong tan na le khulum ngak na te pan kidal ki hubit dinga kizang lo ding hi Khenpi som na thu Kipsakna hong pai lai ding huna Zogam le Zomi te ading in Zomi Political Coordination Committee in Maupuak le Vaipuak alak ding thu le la te le Maban khempewa anungta pasian lam la na Tangpi Thuneihna le swatak na za tak na chi te bulphuin hi Zogam Charter ka Kipsaku hi